Miyangi mafamda kanglai pak kan malukna naluksere. Numit karani gi mamangda Reverend Uncle Prem Waifeina Kuki achouba Kuki ahongba tauthingmang adagi akhoi Chandakriti Maharasi masi Neros Kepta Kuki singna kanbirapani haiba adagi akhoi hau sanari adagi hau noksek sigi matangda akhoi miyamda chamamna gadaba jingnaba laigadaba masibu lalira sumira ena ngasai puwari bu akhoi semdokpa manba mawongda akhoi haijiba wafamdugi matangda nonukna sengdokchari madudi akhoi nongsaba khunkoilon hairiba puya adagi akhoi Meetei yumsarol hairiba ariba lairik adagi nongsaba laihui pungkhanba lon puya hairiba asida yauriba akhoi Kuki ahongba adagi laiki achouba haisidi akhoi hanna ising kangdhagarga chingdagi valley kumok matamda atong singje hana tongame ba hairiba atong da khundabase masibo akhoi pungdong haidare sida khundabase pungkhanba lon hai pungkhanba lon puya hai ba Kuki achoubna loijing singjau tonge laiki achoubna loilen khumbilok tonge akhoi loijing singjau loilen khumbilok aidi akhoi moirang thangjing asina konba area da laiba lam amani akhoi loilen khumbilok haise ko masi miga laiga samneringi matamgi akhoi mythology haidare adu mase yauriba Kuki haisi akhoi nomadic Kuki tribe singna akhoi Kuki palle haidana hek masi mkhoi Kuki ni Meetei gi lai da Kuki kouba laibra kan het haiba ko asi matang da sengdokcherge sida palliba Kuki sidi akhoi nomad akhoi wandering race haidare ne ko nomadic Kuki do nate ba sigi lai gi haktak lai gi wari matam sida di akhoi Kuki haise kouba laitri ha Kuki hari sidi ngarang nahan akhoi 1750s laina 57 sai sida akhoi Sitagong hill tract gun factory malerme sigi gun factory sigi sipse Sir Harry Verilis haiba Sir Harry Verilis is a ship of the Sitagong gun factory hai masigi nongmai masak mathum jahaz dagi thangdaba tawse akhoi Arakan akhoi Sitagong hill tract Arakan sai da leiba akhoi wild tribe haigdro wild race haigdro sin taweba Asami sing Bengali sing na kusi ana haiba ko adagi hairiba Asami sing Bengali sing na kusi na moina kowse Britisher sing na hairiba war so lokalaga Kuki na kowgi baneba adu moigi origin si Kuki gi origin si Malay Peninsula aduna akhoi Britisher sing na iba matamda akhoi Sir James Johnson Ibalai Manipur and Naga Hill page 45 sida yaurisi akhoi page ko the Kukis are a wandering race consisting of several tribes who have long been working up from the south. They were first heard of as Kukis in Manipur between 1830 and 1840. So 1830 to 40 about such the Thai high name Kuki, I remember Seko. Though tribe of the same race had long been subject to the Raja of Manipur, the new immigrant began to cause anxiety about the year 1845 and soon poured into the hill tract of Manipur in such number as to drive away many of the older inhabitants. Their original home cannot be correctly ascertained, but there seem to be traces of them as far south as Malay Peninsula. Sir James Johnson. Britishers sing the anthropology am kalli.
all over world lay ni modi loin khang ya sima lay ra adagi amuk akoi gi Thomas Harvard Lewin ni iba lay Kuki marakta sahi om makai lay ga ma research to ri iba lay ni wild race of the eastern frontier of India hai iba lay sida akoi gi kaino ni iram misi akoi gi Thomas Harvard Lewin ni iram misi page hai iba lay sidi page 159 da. They come originally from a country called Sempango. As to where this country is situated, account very somewhat. By some it is said to be their Malacca. This would ascribe them a Malay origin. Sida akoigi Thomas Herbert Lewin na Malay origin na harami. Ado same like sigi page 83 subuda Pemberton na harma mano kotorisi. The origin of the tribe is a doubtful point. Pemberton ascribed to them a Malay descent. Ko aduna sai masi akoigi Malay descent ne hai ba. Si sumani same like sida akoigi Kuki gi death ceremony siga. Adigi Malay Peninsula da leba sigi death ceremony siga samana ini iri Thomas Herbert Lewin iram iri. Sida iram ba ko. Aduga daw we se hindi da daw we se akoigi thang se akoi bitelo thang hai na masi akoigi Kuki singa parang la tuk hai aduga Malay Peninsula leba kamu so masi parang la tuk hai. Adigi swaida Kuki village mayam lady bang bang and moi ada se bang bang mayam lady ko hari mayam si yengaga moi gi origin si masagi Malay Peninsula ni na Britishers singina haram mane moi di anthropology am kan mani na aduna Kukis were driven out by more powerful tribe from Malay Peninsula adigi moi si China da sang central China sinlung hai hujik lai kontre adu moi gi honu bi akoi gi kun chau thong na ba tawruba mi yam na ba tawruba adagi Chinese sing mo ise question laga mo ise hat ke na tor di hat por di mo ise sen thore Burma da scatter tore Burma da scatter tore adagi akoi gi mo ise Burma da akoi gi mi masing hang na tawruba kun chau thong na tawruba ada mo gi Burmese government na noi sida kun taw ise kanan tai no hang na ta akoi gi sip na ha sip to koro 파르가 젠탐이 마쿠진juk 안데 아데기 아코기 마삼juk 안데 아도 쿠키 머신 티나 마야다 마르카리 볼 तौरगा हाइजनबगी वारी लैरी को अदुना मुइजे बर्मादगी आकोगी सिन हिल्स दा मुइ आयाम खुनताई अदुना GA गैरिसन नि इबे लैरी को आकोगी linguistic survey of India volume 3 part 3 page 3 Sida yaw isida akogi the word sin is given. The word Kuki and the sin are synonymous and are both used for many of the hill tribe in questions. Kukis and Assamese or Bengali term apply to the various hill tribe such as the Lusai, Rangkhol, Thado, etc. Same like the word sin is given to the Kukis by the Burmese. Aduna akoigi Burma gi sin hilsa lay na moi se sin haibane sin ni Chinese haibana te ba sin hilsa lay na Burmese na moi se sin Kuki haibane aduna maming da titim sin Kuki aina aduna haibani aduna ngasai gi sida yauriba akoigi Kuki achauba laiki ohongba haiba pungkhanba lon ko puyas de yauriba sidi nomadic Kuki do nate sidi mi maming ni akoi Meetei na mi maming thon si pangthon thon ba yate akoi di ko aduna ngasai gi Meetei ning tho maming thon ba da mana taw thor ka thabuk ki batum na maming thole sembi mungkhong kabo mungyang simu maiti pi dang nam hai gi mungkhong mungyang ngamba ko na akoi gi mungyang ba hai ki ni adigi akoi gi sembi khagi sembi di foreigner hai ni khagi ye ko Chinese sing sembi khagi sing ma ti pi bang am hai gi sembi khagi gamba khagemba sumaina ko gi mi maming thon ba sanar mi almai to da ko gi mangi hari si monkey hari si ki mangi hai gre ko ji usaram je bijik la ko ni monkey mang ngai di ko gi grape yar ai da re ko mang du ki di mi du si de hai gi monkey hai ni ko mi do sigande ko kan de hai gi thajan mi dai gi mangdu ki ragadi sidi hai gi monkey hai ni amai to na koi gi
kudu ki haibagi kuki haibni nomidi kuki tribe nate simi maming ne sida ko kuki asobo like ong ba ni se ko ku di coffin do ki haibagi coffin do ne ki ku hai se adu kudu ki haibagi kuki haibni amai do na ko gi lai do ki di side haibna like ki haibni aduna masida yawi ba kuki asoba like ong ba hai sidi kudu ki haibagi kuki haibni lai do ki haibagi like ki haibni aduna moina ngasai kuki ohongba like asoba ise moina amuk fabricate tawsale masi uncle prem my finally tawde anu sam kuki kharana akoi fabrication tawbu thengnare kuki asoba kuki ohongba na ngasai kuki asoba like ohongbo do moina kuki asoba kuki ohongba like do kamai tawna kuki onthore ino ba sine aina thamjaningi aduga masiga makha tarako oina akoigi loan gi matangda su khara panbi uncle akoigi reverend uncle akoigi prem wifi na akoigi loan si akoigi kukina akoigi indigenous people haidi akoigi kom koireng koirao kharam khemte koibu langte moyon mongsang anal phunal maring hiroi lamkam masi akoigi hai moi traum doisi Britisher singda kuki singna moi se old kuki ne na moi lana report tormi lana report tormi dum tung ina ga garrison su moi se old kuki ne na dum hai adu hai ba tribe traum doi acidi akoi meitei ga hana dige hong homin kamina rakwa akoi lai wari yaw ngakni ko mai je akoi gi ibdo wangren anami mon sang laima lawlo pok masane masi khudam abu mantak ki kong kam ibdo wangren ira saba ibdo ngom saba ira saba gi wari lai adagi akoi gi masi gi makha tar ko oina akoi gi kom ko akoi gi moi taram doi se masi akoi gi moina ngani loan je masi akoi gi Tibeto Burman family ne Tibeto Burman linguistic tam yema tam da Tibeto Burman family habis de akoi gi Himalayan band dige horaga si Assam gi bodo nungdo adagi Tripura Assamese ko adagi akoi gi kari haitare akoi gi Meetei adagi hujik taraga Naga haitare ko adagi Burmese ko adagi Pong San Kasin Karen sini ngangi loan se Tibeto Burman family hai ba Tibet dige horaga Assam lanjalaga adagi akoi gi Burmese ko sina ngangi loan se Tibeto Burman language hai ba aduna ngasai gi language se affinity yam lei affinity se kamana lei gino hai tar boi gi kuki sing sida akoi gi North East India particularly Manipur san ok matamda akoi gi chaage thakke sing thakke adagi numit adagi akoi gi mi kai se khangde ya onde ba chaage se ha samai hai ya pun sing thakke se samai hai ya onde ba aduna ngasai gi loan se akoi digi moina pugi bini hai se masi makoi su thaja batawni ya batawni kai no ding ngasai gi kom koireng siru sothe tarau purum moyon mongsang anal phunal maring ko hari besing asidi akoi gi indigenous people ni ko hari ba indigenous people singna ngangi loan je ko moina akoi gi tamgi ba hai tare ko suppose hiroi lamkang hari se ko lamkang lon da mi je mi dum hai ko adigi akoi gi napa je napa dum hai adigi numit se ni ide ko gi days numit hai ko no mani ni humni mari ni mangani ni days hai numit hai ne ko ado masi ko gi masi gi kodam ko gi lamkang lon da ko gi ni se ko gi numit hai lebak se lebak adum hai adagi ko gi kai sakra ko gi lai se ko gi lai adum hai ko nang se nang adum hai adagi ko gi chahi ya ai se moi da akoi da kum hai ram mi kum si kum adum hai ko adana so many similarities ko masi krai krai de leke hai tar ko gi linguistic survey of India volume 3 part 3 Tibeto Burman family compiled and edited by G.A. Garrison, KCIE, PhD, Delete, LLD, ICS, retired. Semana ini nama lari kita koi
hariba kong koireng siru sothe tarau purum muyon mongsang anal punal maring hiroi lamkang khyamte hariba tribe trahom doisi ngasai gi akoi Meetei ga homin kaminer ko oibnina maming di ko na thonjan nagi ngakne aduna moin ngangnai lon je adum chap mane ba masi aina amaka yemgo ani atai su similarity mayam leiri ko ga ko yama na su mayam leiri ko moi de su akoi gi ni ai se akoi mi adum hai ri ko gi summa mayam leiri kum se yar adum hai ri ko adagi akoi gi nang se nang adum hai ri ko sumba mayam am le hai bu sing si ngasai gi akoi degi moina pugi bane ba ado ngasai gi moi degi akoi nu puru na te ba kaino di moi si North India Manipur sang matamda lon si khangdragadi moi leibe moi si survive to nga moi ni aduna somehow to na moi khangna no kono degi akoi degi pugi bane ba ai di kaino di kom koiring siru so te tarau purum moyong mongsang anal punal maring khamte hiroi lamga hai ba tribe tarau doisi moina British ta all Kuki ni hana lana reporter mamina moina ngangai bilon se Meetei ngangai bilon se chap mana nina Meetei ngangai bilon se chin Kuki ni na hai wa ne ba ta sem gi Meetei ngangai bilon se tibito Burman family di oiba chin Kuki na te ba Meetei ngangai bilon se akoi gi moina pugi ne ba masi proto da thi ga da ne ba masi matang da akoi gi uncle prem wifi na mana akoi gi turen hai se moi di pu ne hai gi ba si matang da ai sendok se ke ko ngasai gi iram khonglam tu khong haidina iram mai di ising maram do iram hai ni ba ko adagi akoi khong gi maram do akoi khonglam hai ni ba tu khong ko khong ai sina khara pikpa ising maram adagi tu ai sina khara sau ba ko an sai khara sau ba ising maram do tu punam ki len oi haidina tulen hai ne ba ko na tulen hai wa ne ba aduna akoi is leijari ba ado loan si akoi na hujit nanari ba loan si masi akoigi yam semdokpa loan ne ba sigi mamangda akoigi amasung nangnarami ko sam ai example amani pizek ko akoigi hujik ta ai ta se akoigi han akoigi middle period haitare sida akoigi demand harami adigi akoigi kaisi pamba harami ko adigi ising si laija harami adigi akoigi sogon se akoigi ai isaga kone haibigi saga kone haibi sogona haira kone ko na ko adom sagi langoi sogon adagi akoi ya yangoi sogon langoi samu ko adagi akoi gi pamba kai haramde pamba harame ko smain dog na akoi loan se ani lei ba ado ai angal prem wifi da ai mina khangoi da ba ai lai maron kra lolake uncle khangre yim yo ba hai haya he hai haya hing he hai si lai maron ne ba si mamang lai maron se uncle khangre yim yo ba ko adu masi hai haya hing he hai lon manga ne ko ngangi se ko hai haya hing he hai adu masi asambi da hai haya he hai adu uncle prem masi uncle linguistic naina bo eragadi masi artham ta hanbiu ne ado ai dum hanjar ke ko uncle khangam du su ai ko na ko gi lon ari bana ne da ba puya pa da ni na ko hai di pa ai ne ba hai di ma ai ne ba he di ko gi ima ga pa ga lai ni do do ine ba busi po ko gi hai haya haru da ima da hai ru ya ponte ipa da hai ru ya ponte adegi ko gi ima da haya ru ya ponte sidi lai maro ne ba lai maro no mu lai ne adugi matang da akoigi middle perata nana loan ma lairami ado oje akoina oje nana ri loan chidi yamna akoigi semdo oba adumba loan ni aduna akoigi Meetei na akoigi turen ne se akoigi Meetei na akoigi Kuki dagi puuni ga dagi ado haibira kanu ado uncle se akoigi linguistic naina da mali ado like se akoigi kumna parga haibiu adanga sagi Kuki asauba like ohombugi matanda ngasagi uncle na 1992 93 ne palli akoigi uncle akoigi RK Ranjit palli magi editor magi newspaper freedom da akoigi Kuki asauba like ohombugi Kuki ne na hai adagi Dr. Mani Mohan akoi ozane akoi loina le ko adam Mani Mohan adagi akoigi uncle RK Ranjit
मोइसे स्कॉलर नतेबा मितैगी लाइक लाना लाना इसनबा मयाम लैलिबा लाना इसनबा लाइक मयाम सी मोइना लाली सुमी खंगदना करे हाइतारे खबर फोंगुबा हाइतारे अखोइ चिंग तम कुकी सी अखोइगी चिंगमीने गाइने खंजदना मोइना को ngасai mari phanaba kaina pangi ijabu oirangani adu moi arkiranenjit uncle ranenjit scholar nate adagi akoigi doctor mani mohan su scholar nate adagi uncle prem wifi na maitai gi maiso khoro unai na hai ado akoigi maiso wiside husi kanamta leitre akoi mamang su leiramdre maiso wiside akoigi Pamayu period 1709 1748 sai bo kra le romi ado sanjas go sani injalaga akoi hat laga akoi ya sugunu gi makha akoi jingmut asai langda gi wi wari lai sobon da pur ko place na blood ni mangu ya na te moi se hat ki ni tubini hat ki ni khangan da wa ne ko aduna ningthom na haibi ata hat ki ne ba moi se lai ga di akoi mayang lai je lo ya ra ro ye na ko moi je hat ki ne aduna ma sai gi ningthong na haibi ya ba si yu si lo thu mai hab lu si salu si samjalu haibi ya mi mai so ko ya te adagi ko gi scholar ai si di ma masa si ma ko gi ma masa gi work lai ge dong ni adu ma si larik i ge dong ni man het hai wa se chung ge dong ni man het hai wa se sum le ge di scholar hai ya te ai ne scholar ne hai ya na te ba aduna ngasai gi loan si khoi gi akhoi na kuki dagi chin kuki dagi akhoi na puru ba laite akhoi dagi lo gi di mayam lai ko adu yam sangani madu nai ne ga di linguistic om da la ga di ko adu ga akhoi gi akhoi na ngangi loan si akhoi gi Tibeto Burman family ne hai sum di summe adu ga akhoi gi moi kuki sing jina akhoi gi Burma dagi akhoi gi North India Manipur sang matam da akhoi dagi moi na khara pugi khoti ase summe akhoi gi khoimu gai se akhoi gi khoi so wa amu wa am lai na ko masi khoimu gai se akhoi gi lusai kuki sing jina so khoimu dum hai ga ne moi de lai ta ba akhoi gi pugi ba aduna ne si lai da aduna akhoi gi sai gi tuirong tui bai da mu la si sai uncle na hai bi gi ba akhoi gi barak turian ju mention to wi uncle na ko akhoi di barak turial hai de gwai hai gwai river gwai turial hai ba gwai se akhoi ga ji gumba b gumba z gumba adagi bo gumba sigi usam ja akhoi de lairam de mitaina dada hai ba hita gi ta da hai ne mitaina bangal hai ba hita gi bangal hai ne mitaina dikho hai ba hita gi tekhau hai ne sumba mayam am su lai aduna akhoi gi sai gi akhoi gi akhoi gi uncle na akhoi gi how ka hai ra ga yam phajda ba oina law dawna puthor ko si akhoi maitai di su gyan ta daw khara lai ri kaino de akhoi gi how hai si kuki di yaw de ba how hai si maitai ju how sing ni ne how hai di how hai ba how hai di how khom hai ba how ra ngai di mi hai ba how means origin how means origin how ra ngai di mi hai ne ba how hai di masi how ra ngai di mi se kana no hai tar go di old stone age paleolithic period prehistoric mamang de hong lai ra ba husi phau da 7 clan lai di se akhoi gi exist to na lai se ko masi kingdom lai se masi tribe kun mari lai gi moi sing kana no hai tar go di kom koireng koirau kharam khemte koibu langte moyon mongsang anal phunal maring iroi lamka ko mau maram pomai thangkal kapui tangkul mitai nanphos khoibu moi akhoi gi adagi mitai hairiba tribe kun mari se masi akhoi loi 7 clan lai ni ba sibune akhoi gi yalomi hai se akhoi gi tangkul de singla se angom ni jazo si mangang ni simprui si khuman ni lenya si luang ni karini si sarang de sangthem ni sidai ni si khangang ni ningshan si moirang ni
kabui the gamai amomni gamai se mangani golmai se kumani panmai se luang ni asi mau da maram da adi akoi moyon da mongsang da anal funal maring da kom da koiring da si so the da maring da funal da adi akoi thangal da pomai da kabui da mitei da tangkule loi leri ne ba salai tare se masi akoi ibu like to sum jauri manipur lenin people the su jauri akoi ibu like geography manipur akoi ibu like sum jauri adi akoi Dr. L. Vegas and ibu like to su jauri ko mai di khra subhatre ko mari muti sudre ma kam khra observe mani legi oza ye kam to ni ibu like to su jauri tara mani ngai jauri adu masi nai na biu akoi hujik indigenous people sidi akoi salai tare lai kuki di salai tare lai te ba sabin plan lai gedom ne ba aduna akoi gi pre-history mamang di hong lai ra ba hujik phauda akoi gi sabin plan lai se tribe ko mari lai sibune ba yellow me indigenous people lai se immigrant na indigenous people oi be ate ba kuki di immigrant ne ba immigrant na di laga settlement to ba se adu immigrant hai ni ba migrant na akoi gi satlaga o laga sei manga tar lai na migrant hai ni immigrant aduna akoi manipur lai kuki sing se some are immigrants and some are illegal immigrants kaino di muisi akoi gi khongsai hai si hanan lai manipur da ko aduna akoi gi pamayo perat 1741 sida akoi gi muisi yamna la ko na te moi 30 to 40 ni lai se ada akoi Meetei sing na tangul sing na unadministered sandwich border area da muisi hanan lai ko ada Meetei sing na tangul sing na noi kara ji lak no matam da khongsai hai Burma da khongsai ko bu khun lai adu la hai ne ko adu matung da lai si wifi cookie lai ko wifi cookie sing si karam ga la ke da akoi gi Gambir Singh Perat ko King Gambir Singh Perat 1826 to 1834 se lag ne aduna wifi cookie celebrate their coming ceremony during the reign of Maharaj Gambir Singh. It has stopped now since 1996 so as to prove themselves they are the indigenous people of the present Manipur. Naga cookie class matung 1996 se lep re moi se Gambir Singh matam lag ne se moi taw bi da kaino da sum pang thok thang le gi moi se Manipur gi yellow mini indigenous people ne haiba yaroi dawri na moi lep kim ne adi matung akoi gi marlai ko moi gi mar intellectual ais pudaite ni ibulai the mar ko bulai ta moi se central china silum ada kan iran ne sela kone na moi masani je da yawi samane akoi gi paite kangu su akoi gi the paite a transborder tribe of India and the Burma masi akoi anthropologist ais kam ke thang hai uncle ne eveni ko forwarded by Professor B.K. Roy Burman masi akoi gi Indira Gandhi gi magi advisor so oi hai ko akoi da Dr. N.T. Live gi di magi guide gi hai JNU da ko JNU gi ma guest lecture so oi hai sida akoi gi moi gi paite gi moi gi origin se akoi gi moi si kra ji la ko se akoi gi samsan china silung haina adu I ko akoi gi silung jai moina moi gi se ko according to the local tradition sigi akoi gi page 1 the iri se ko according to the local tradition the Sin people originated from a pit somewhere in central China dum hai riba ko it means the same thing as the Lusai and the Mar version of Sinlung and the Sinlung respectively moi jo ko is kram na Sinlung hai adu huji pudi lai pontra central China Sinlung gi moi la e se adu yauri adagi moi gi kari akoi gi PS hokip ni ibulai jo ne sam su yauri na sai gi moi gi kuki maron da kara yam sang ni iri aduga aroi da silung na hai adu aina moi kuki lon khangba kan ma arthan lon ban kari hai no moi kuki bisa sing han da moi angang kapgi thema matam da angang si gi tifin se silung gi la ko ne silung gi la kani silung gi por kani hai ne na hai bi sai si kabui sing na khang da sa ure ko ai moi su gyan da la kan oh akoi sai si kuki sai oi re na moi su hai re ba aduna sumba lai na sai gi how hai si na sai gi makha ta ko na ko gi how hai si kuki yau de ko how hi na sai gi mitai ne aduga ko gi indigenous people like the present Manipur gi present naga group hai da re ko tribe kulungoi dei ko ji ko da ko mai thar kun mari asi how hai ni kuki da how hai bi ate how pukam
Pukam so the how Pukam higher. Go. Adigi Sanare, a tone of Pazado, how Sanare higher. Although we how we Lina the Dharma, the Matum Kando, Karana, we Yamna, we a TO equation, Mayam Atabasina, Adigi Sanavisin, some Towani, how I the how haiba, how I the Horcom, how means origin. Go. And how Pukam, as Pukam Pazava so do. Ado how Pukam Hainiva, how Sanare, idea of Sanare, a tone meadow, ado how Sanare Hainiva, Pazava Sanare to go. Howry, Pazava to Hori Haini go. Adigi a quickie. Sabaya, no segna, no seg haiba, Adagi, Sabaya, no segna, how no seg haiba, and I'm going to have you go. And then Sagi, Sigmatan is and Doxeg. A quickie, no seg, how no seg, I said. Sinev Yana, no segti. Sagi, how means origin. Nasagi, Yana, Horopa, no seg to never. How no seg, I say go. Adagi sum develop, Tortana, Sabaya, no seg. Where to put the name of no seg, and I was ma'am. Sanari is the Lamhan, the part of the ladies. I don't know, developed or Puwari say, Matem Pandar of the Kuki, Sobon Poni, Haidareko, Masi Am, we don't never saw me say, Malander in the Lady said. Addition Karaka, Sokoran, Gataha, Haidar, the Alex and Hangalapo, Sokale, and Ponies in a Saki Ahamda. Queen never saw me say. I don't know, Masi, a quickie. How no seg I say, Masi Song I late, can you idea quickie, no seg I was my channel is at the Rimatam developed Torpanera. La Poise of a voice and La Poise somehow, La Poise piece of PM, the Poise as so willing, and my developed Torpanera. At the year Pazava Pukamdo, a quickie how Pukam high, at the Pazava, a quickie Lado, a quickie Howray high, at the Pazavas, Sanalido, a quickie how Sanare high. Sida quickie, landing I guess late, at the year quickie. Laknavanate, Masi Karim Batana Vanate, Ado Uncle Nisagi, Nainava Watpa, Baba Watpa, the Gay scholar Manak Khangdaba, the Gay khangdaba, haiba, Nasazin, Adam Loze, go Uncle Chumthokpiaba, go, how is it, Ativo Hainate, go. Masi, before Hinduism, we are living together as one family. After Hinduism, or after 1729, we are divided into 3 groups. Number 1, Meetei general. Number 2, Meetei caste. Number 3, how? By Hindu fanatics during their tenure. Ko. Aduna masidagi chahi lishing amaga sam imamang haitare 1050 AD adaida ko. Akoi loimbo ko woning thoma palame. Mana sin loi yenbirame sin loimbo sin yen haraga ngasi wo mun khanari se. Aduna sagi lalupkaba haise. Lalupkaba is in a Sagi, a Masi Britishers singer. Very high time, Masi Lalupsum Gala, Muslim Lam, Gariam Tobali, Kokali, Tinjalam, Masi forced labor, and Metas and Mudu Lali, Masi war club name, Lalupkaba is it. Louis Munelin Kalamise go. Mikudima, Mana, he's a talk of without name. Comban Tobuna Toba, Lambensia, Menasemba, Adagi, Akogi, Larik even Eva go. Simana Mana has a talk to Useko, Monsieur Laluka, Haisneva. The Gambalan Lagas will be some pun in the Patiko Kalagakogi, Lando Buganda, Awalan Zapaganda, Lakpa, Lady Kurayakpa, Yaskulakpa, Kairakpa, the Yakogi, Wangirapa, and Lady Lakus in Snapogi, I cannot talk to you. Amadi Manipur in Evo. Sumai lady at the Nasagi. Uncle na Kanato, the Uncle Pudu Kanato, Yoram Mihai, Koli, Adumasi, Yoram Mayai, Kaino in a Sagi, Levax, like Targati, Levaxi, Panamato Utani, go. Aduna Sagi, Madugi Varidu, Sagi, Akogi, Kanone, Akogi, Lintowi, Akogi, Matin Pangmaniana, Loviate, Levac Miami, Akogi Toto, Lovodavni, Kaino de Akogi. Lalup ay naman lang naman sagi tabok si tawag daw yata na ba may tiyo si tawag daw yata niya to sa tiyo si tawag daw yata sini ano sagi ako'y tuibay rom da mula asi ako'y angkal lo na di ako'y barak turel barak asi ako'y mayang sing thondan bane ako'y guay ha may hambal adi ko na guay turel na haywani adana sagi guay turel si sum sanapati rom degi haurai ni ko mau maram lakan maning de hoi ni de ko hauraga sum chendar ko sina ko guai iram ga hai se chingna thela ga le ni iram na hai ko
wai irang hari sing ngasai turian sa ama to ina chenthar ambadegi phainagi haina ani se khaidokhi ani thom khaidokhi haina koi tu di turian do ngasai gi phainagi na tu phai hai bane ba ado angkal hoina kuki maron da kare hai ko no di koi khangdre wa adu ga ngasai gi kuki gi akoi gi moi gi godfather se masi akoi gi pathen hai kuki moi gi almighty god se pathen hai akoi adu masi kanoni akoi gi moi kuki gi moi gi almighty god ni ko moi ni ningjaba adu akoi gi lon da di akoi gi laite masi ko kari hari dong khangde makha sathar po aina akoi gi royal chronicle le yauriba tauthingma yomungba hairiba masi manau ani si mang yawe haina akoi gi kuki intellectual singna akoi gi kuki ni aina hajelakpa si matang su ai sindokchari akoi gi sajaro kumbaba royal chronicle le yauriba akoi gi tauthingmang yomungba hairisi akoi gi khuyoi tompok amadi namoinu ohumgi masani masi kuki ga mari leinade adu mang yawe haidana akoi hokhomang da mang yawe na mai to na akoi mang yawe na kuki ni na hajelakpa se hajen bi rakano maramdi world suffix manaba prefix manaba thousands sale manari bi sing aduna mana claim akoi ni ne claim to da madu yaroi da yam lai ai example of the bizaga akoi gi CIA gi headquarters se langli hai LANGLY langli aduga akoi gi ukhul district ki mapum khunmana ta langli ko bu khun na musu lai moi gi tangkhul gi phok song da langli haiba lam se saithal sakpai sai ko le ado manan chama lai langli se ukhul lai ba langli su langli hai adigi New York ta lai ba CIA gi headquarters su langli hai ado manayena akoi gi ne na claim to bu yagadro yaroi adu ita de akoi gi sawol mang se mang yawe na akoi gi kuki lam ne na claim to bi ragadori bro akoi gi lam bi don leje toponomy leje akoi gi samadol ayang ba sawol do adu mang gi hai gi sawol mang hai adegi akoi gi sawol lo tanabada wa na masekta hai gi sekta hai akoi lam maming tholam mi sing je pangthon tholam na te thangmai pan hai ri se thangmai mara hanbana kangna karapada akoi ising thumai ha na man pan thingi ha na thangmai mara hanba pan thangmai pan hai adegi akoi gi kano akoi gi sawong pung hai ri se ko sawong mayam na akoi gi mai pung mi ra tunga ga le sawong yam lai akoi sawong pung hai adu ngasai lamitlon puya su khar nai nabi wa kan prem mai face khangaro na tragedi lai pa ba khakna ji aro ko lamitlon toponomy hai tare ko adu lai su nai nabi madu nai na ba chungmani adu ga khoi gi nongda lai pakhang bugi mama se masi khoi gi kuki ni akoi gi dongmadenga koi lenghoi koi hai se masidi akoi gi William Sony ibelai ko notes on thado kuki page 47 di yauri si masidi sothegi mo gi folk tale ne ba ada ai ngai sai mamang so haijaga sothe hai ba akoi gi tribe si kuki na te ba masidi present naga group indigenous people hai ta ko aduna masi akoi kuki ga mari leinade kaino de akoi sothe thongwai pakhang ba magi nupi sina akoi gi leisila hai ko adu masi akoi gi mayai tam na palamba kangnada leiwa nga ko yoromba akoi gi yamaru oi ba misakam khani ma ningthau phamba ni tonggi de kangnada ni lerami masi ko aduga makha somdagi sumla ga kangnada lerame kangnada sum au makha kumdagi ne masi somdagi la na te ba somdagi la pa ne ba sigi wari leile akoi gi Uncle Prem Wi-Fi na akoi gi anal se akoi gi kuki ni all kuki ni na haibi ado
First World War matung 1914 matungda akhoi anal masa ama ukhulda laiba Pettigrew school da laik tamamba British singna anal se Kuki ni hairudagi bisike hairiba anal masa se class 8 ti laik tam to khiri mai wari lagi ani mai photo lei ado masi akhoi oza ts ganteni ibelari the cookies of Manipur a historical analysis hairiba laik sida mazo dum la na irami ko sida akhoi anal ne chiru ne sothe ne koirao ne koireng ne kom ne lamkang ne ko purum ne ko 1 2 3 4 4 5 6 7 8 moi ni pan ji or Kuki ne la na isalame ado masi chumthokpa pai kaino iding asagi indigenous people da akhoi all Kuki ne isan besi so masagi Kuki sangat pusing ga akhoi hangi naga sing do moi punjan bai yana ba khona ba aina masi isam ni mo gumba ma lai kaino iding asagi kom koireng siru sothe moyon mongsang a gumba akhoi phunal ma nal ma je akhoi am na border area da kuntai som akhaw akhoi kabo bi gumba kari masi nithona border nga ba oina thamam bazar aduna masagi Kuki sing hin sa matamda moi se khara saro mo ba adagi moi se khara lonely khara sangjan nagi ba Kuki sing jina moi ni lonely khara pugi ba khotki ba to dina masagi moi se Kuki ni na masing ya yam da ne mai hai bizane masini aduna masagi anal se akhoi Kuki nate moi se akhoi chiruzu Kuki nate sotheju Kuki nate koirao su koireng su kom su hiroi lamkang su purum su akhoi Kuki nate masigi akhoi indigenous people ni moidi adum khara kitan moi khara Kuki khara nanga dana moi khara saro mo to bo oirambadi yai aduga tc asadi ibelai Naga tribe of Manipur hai ibelai sida akhoi asumani irami akhoi kaisa ka sida akhoi indeed, the Kuki is to be found almost everywhere in the state except in the territory occupied by the Mao Confederacy High Court. This is Makatarapada. Kuki Jinamana Haisermis. We are like the bird of the year, said a Kuki to me once. We make our nest here this year, and who knows where we shall build next year. Shini, Apoy Kuki Harum Waise, Kanona Kuki. Tisi Hasanna, Nasagi Kotoga, Manamenson, Tawiramis. Adegi Amana, Apoy Kuki intellectuals in Yam haiba, Aduga Apoy Uncle Prem, my pencil mentioned the Yawe. Sandakriti Marasi, Masia Koyi, Asom Makaram, the Sapada, Koyi Kuki Singna, Kamau, Haidar, Go. Masina akhoi hat ke tawdagi akhoi Kuki sing na kanbira khibni khotbira khibni na ma yam toina mention tawi masing matang so sengdoksege sandakriti hari se akhoi matam punamukta siphai sing amani na dum thama sadok matam da senaraga leiba even mana lakadaba lambi bauda akhoi rop taraga leiba haidar se matam da haraga mai taw mi ne ba adu siphai sing amani ani humna adum koisalaga leiba ningthaudugo moi Kuki sing na kanbira khibni haina moi he iri ba masi yaragadi Kuki intellectuals sing na ibirakana ba kaino di masi samdun sajin wari ni masi fabrication to birakano maramdi masi makata na fabrication to pataragadi akoi sing madu matik sa ko madum pirakani adegi ani subuda Buddhismra Maharasi Shillongda merger agreement sign to thore merger agreement sign to thuraga masi konungda mathwai numaita na sum lei ngai sida akhoi sasat khungi moigi mi sam ya khai muk lai hai ko adu makutta numai subi ga su pai hai adu moina Buddhismra Maharaj da Maharaj akhoi satke akhoi lan satke khotke hai go pham lei adu Buddhismra Maharaj su khangi wa ngasagi moina hai wa da sum hai ni
moina paiba mazal loaded gun nangmai asumi no ka de silong yo khangin ko adu ma khudak tu pen le ko mana wa de le ga mai haiba da noi kari pami hai matam da swai de lai ba lam se pi ko lo hai de ko yaw pi beng ga na moi piram me si ma se khoi gi budasna mara sa piram mane hai adu moi men phiar de tai na te ba karigumba manipur ne india da mars tawragadi Burma dagi Kuki tanthore idana halaga mai tawdana India government na moi se khoi manipuri amu tanthore kani ha je moi da aki be lai dagi moina adamaina haigimi aibo wakham jina thamjari se ado makhatana akoi gi masida akoi gi sengdok sengjin Kuki amana mu harapa akoi na mukhumba Kuki amana mu harapa amana mu akoi na mukhumba ado tawnagum si academic discussion in tawse ado makhatana manipur gi history da koi fabrication tawraba akoi gi sumlei leitawa englo kuki wa do akoi gi kuki uprising da englo kuki wa na ka hajalakwa adu dagi akoi gi kuki asoba laki ohong du kuki ne ka hajalakwa adu gi tokthing man du man yaw be kuki ne ka hajalakwa adu gi akoi gi sadagati maharaj du akoi gi kaino na kan bi gi ni akoi kuki sing na kan bi gi ni ne rose cap taw gi ni khot ki ne ka hajalakwa masi makata na tor kota ragadi akoi su legal action long na ba sab saba akoi su ware lo ga le masi ni aina miyam thamjari se